Bentzak edo txugartiak libre. Kate, venga. ¿Cómo conoces, Maggi? ¿Cómo conoces, A ver, ¿qué está volando? ¿Dónde tú o no? ¿Te imaginas? Pero ¿cómo vamos a Gracias. Estrella 1. Dagoeneko herriko bestak hasi dire, Bai. tengo programazioa, nola heldu da? Bueno, nik uste badaudela ekitaldi andana bat, eta denen dako badirela ekitaldi gorden. A ber, eguraldiren lagundu gula iduridu, jazta, hasi gara. Ederki, mezu bat, herritarrei? Ba, ongi pasatzeko pasatu gabe. Ba, nahiz eta topiko bat izan, gaur egun ikusten dugu ala ere gertatzen direla gauza hauek, eta hori da gehien kezkatzen gaituena, bertze gainerakoa, Ederki, ongi pasatzea. seguro ingoteko dela. Jo. Venga!